بسم الله الرحمن الرحيم. En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. Biz hakikaten Nuh'ni kavminge qattiq azab, yani dünyadaki çaqlarida tufan balası, ahirette devzaq azabı kelishdan burun ularni agahlandırgın deb evetdik. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. Nuh aytdi: Ey kavmim, men hakikaten kişilerge evetilgen aşkare agahlandırgıçıman. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. Allah'a ibadet kılınla, onundan korkunla ve Allah'a itaat kılınla. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. O bazı günahınlarını mağfiret kılıdı. Sileni muayyen müddetkiçe keçiktirdi. Yani ömrünlarını uzun kılıdı. Şübihisiz ki eğer bilsenler Allah'ın insanıga bekitken eceli kelgen çağda ecel keçiktirilmeydi. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. Nuh aytdi: Rabbim, men hakikaten kavmimni keç gündüz imanға davet kıldım. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. Mening davetim ularni teximi kaçırıp etti. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Men ularni sening mağfiretinge erişsin deb her kaçan davet kıysam, davetimni anlamaslık üçün barmaqlarını kulaklarına tıkıp aldı. Sözümni anlamaslık yoki meni körmeslik üçün kiyimleri bilen başlarını çümküp aldı. Küfrüdü çıng turdu. Çoğunçılık kılıp imandan teximi baş tarttı. ثم إني دعوتهم جهارا. Ondan men ularni toğlap davet kıldım. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. Ondan ularni aşkarı davet kıldım ve yoşurun davet kıldım. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Ulağa aytdim: Rabbinglardan mağfiret tilanglar. O hakikaten mağfiret kılgıcıdır. يرسل السماء عليكم مدرارا. O sizlarga mol yağmur yağdırıp berdi. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Sizlarning mallarыңlarni ve oğullarыңlarni köpeytip berdi. Sizlarga bağlarni, östanglarni ata kılıdı. ما لكم لا ترجون لله وقارا. Nima üçün sizlar Allah'ın büyüklüğünden korkmaysızlar? وقد خلقكم أطوارا. Halbuki Allah sizlarni bir qancha bosqichlarga bölüp yarattı. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. Sizlar körmedinglarmikin? Allah qandaq qilib 7 osmonni birining ustida birini qilib yaratdi. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. Ayni ularda, yani dünyanın osmonida nur qildi. Kunni nur chachqichi chiroq qildi. والله أنبتكم من الأرض نباتا. Allah sizlarni zimindan yaratdi. Chunki atanglar Adamni tuproqdan yaratgan edi. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. Andın Allah sizlarni o'lgandan keyin ziminga qaytirdi. Yani ziminda dafn qilinsizlar. Andın sizlarni qiyomat kuni zimindan chiqirdi.
والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا Ziminde keng yollarını minişinler üçün Allah sizlerge ziminni besat kılıp verdi. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا Nuh aytdi: Rabbim, ular hakikaten man asilik kıldı. Meliga, balısıga ve özlerige ziyandan başkasını ziyade kılmagan kişilerge, yani baylarga, katı başlarga ergeçti. ومكروا مكرا كبارا Ula yani katı başlar mana çin pütmedi. Mana ve mana ergeçkenlerge eziyet yetkizip çoğun hile tüzdü. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا Ula mabudlarınlarını hergiz terk etmenla Vedni, Suva'ni, Yağusni, Ya'uqni ve Nesrini hergiz terk etmenla dedi. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا Ula hakikaten nurgun kişilerini azdırdı. Zalimlarını tehimi gumrah kılgın. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا Ula günahları tüpeyliden tufan bilen garık kılındı. Devzak kirgizildi. Ula özleri üçün Allah'tan başka hiç kandak yardımcı tapalmadı. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا Nuh etti: Rabbim yeryüzüde kafirlarının birini mi koymagın? إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا Eğer ulanı koysan şüphesiz ki bendilerini azdırdı. Ulanın tapkan ballarımı fakat facir kafir buludu. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا Rabbim bana ata-anamga, mening uyimga mu'min bo'lib kirgan kishiga va mu'min erlarga, mu'min ayollarga mag'firat qilgin. Zolimlarga faqat halokatni ziyoda qilgin.